Sa panahon sa hagupit-od, may usa ka leon nga nataw nga gipangalanan ni Og Timba. Ay, unsa ka na nasa taas? Lo, guyog-guyog man. Ha? Lo, padagan ilaga. Padagan ko. Ultian ti ka anak, ayaw ka hadlok og ilaga. Nagpaakon ko. Ayaw ka hadlok nga paakon ka, kay kita'y mopaak nila. Di mga kabakla, sila ang dapat mahadlok og di kita. Kay bao ka, katoy mong gikahadlokan. Dito ilaga. Dito ilaga. Dito ilaga? Hadlokan. Unsa ka na ingon sa imong papa sa una? Sa ilaga, kailangan di ko mahadlok. Unsa di mahadlok? Nga kanang imong naong, mura man aga bakla. Yun sa nimo pagkahibaw. Mula ka o ka, magsige ka, kiay-kiay. Unsa? Bye! Naada ka dere ha? Bakla! Sa ganing ngalan nimo, Timba. Yeah. Ko si Timba, anak sa prinsipe. Ah, prinsipe? Oo, anak kog prinsipe, pero mura kog maulaw. Ow!